nai hrongi chei tong ngai mi chu kan in pa Myanmar ram mi pi chawza thar rian tuan ot ai tim ka mi ral kap ni sham shami an chu military cop kong hi ase February ni khati thil achang mi chawza chu na ka hin NLD hroi tu pi ong sai su chi le a hroi mi MP tamlak hren an si nai chu lenga kum kha chung cha a ti in ral kap ni ram puma state of emergency an than ma hi asul lam chu chawza tak tak lovin lak hrok chawza andir tinak hi avasi ma hnuwa chun I thim than nak democratic election lai ti in bia an chia tai aliam chia chan zo I ral kap chol chak nak zo tika ral kap ni hin an chim mi hi an zul lai mo ti hi zum ok a har ngai avoi ni nak ding cha I tit mi kum thong ni le kum kul November thla a khan NLD hi fiang te in thim an si te nangan pi an mu Parliament Assembly of the Union thutnak zali som sari le paruk a thutnak zathum le som pole pasari tiang bak an lakho kum thong ni le kum hlei nga nak man khan tu tan thim na ka hin an thong le uri hi thim na ka hin an ma le an mi phun min bun ethnic base in party je mazat ni an ma le state le region kip Rakhine Haiti Kachin Karen Chin state le adang na a an chu ve na hi minority party na pol ni hin NLD hroi nak tanga mi phun me deuh na chu zawn ruahnak le kolrama rem dei nak le adang na a rian tuan atlom tuka an ruah hi liawa hin NLD party atei kho tu party dang belte an lo kum thong hi le kum kul thim nak hi an ruahnak lengi asung mi Union Solidarity Development Party USDP na ni chun aman lo mi me thlak nak voter fraud a ti in an chawhlang du lowi raka boyzik min ong hlang ni civil chawza hro nak khi tu lo ok a ṭhalo mi thil ti in thiam ai chaw terve valei chung chawza kip a hlein khothlang le rampol ni fak ngain an mo chiat Burma ti I theih mi hi me pung kan zo asia chun India ni chhu le he ramri sau tak angai mi Mizo fa na thlang kan rak tlak nak mun le tunitia ngi nak se kum thong khat le zakol som thum pasari a mirang British India sinin rak chuak e kum thong khat le zakol som liriata aram khat si nak sovereign nation state si dingin independent aphuani hiti iram thar avun si ve nuwa hin civil chawza chanjei mojat arak deri mi pithi mi unu chu prime minister arak se kum thong khat le zakol som ruk le pani a general ni win ni ra kap thajangin nol ngei nak chu arak chui ra kap chawza kumkul le kumriat chung bak Burmese way to socialism ti mi chu akal pi kum thong khat le zakol le som riat le pariata ram chung boy nak fak ngai arak lung ram chung ka kipa mi pi ni ra kap chawza du lo nak le general ni win arian chu tak dingin an rak nuari ram dai lo le ram harsa chia sifon ma leo buainak deiter dingin raka pol chol chang nak chiawa tak tak mi ni chun refugee tam lak ichapin kan unaw chin mi lak zonga ong sai su chi leitang democracy edu tu minung jei mozat chu Mizoram zong a an vunjam ve ti kan thei ko kha ma hi kumlila a hin rakap ni chun zulphung thar dir dingin tlompal an vun rem deuh I State Law and Order Restoration Council SLORC ti mi min Putin ni unnol ngei nak chiawa tak mi chu an vun thleni
kum thong khat le zakua som ko le pasaria SLORC chu State Peace and Development Council SPDCT in thentran ase democracy adu tu nani su chi he lungdong lo te in le harnak tam pi ingbu in tha chua man na se lo kum thong hi le kum hlei khatiang ra kap ni hin nol ngai nak la roi tu sina an tlai kum thong hi le kum riat a an du ning te in phung lam thar constitution ral kap nol ngai nak tlau kho ti lo ding chu an suai ma chu he kaltri in mon sam in mipi chawza nol ngai nak chu dirte ani team kum thong hi le kum hlei khat in kum thong hi le kum hlei nga a democracy khodei chu I thokin ile thalnak transition chu ahung phani kum thong hi le kum hlei nga rampum pi thim na ka chun mipi chawza chu dir avun chi ve chang hi chunga hin ramzai mozat airam hi political prisoner ramkhel ruangah thongtla luat nak pek an si media leizong zalon nak an pek than an vun si ram puma human right commission dir si eiledin leizonga foreign investment tam pi akar cha a an vun thang chongai ngai chang minung nun nak zong chu hlan nakin azalong tuk chang ro chan nak tam pi he volei pi ni an chon chang lewa kum thong ni le kum kul le kum khata hi ban tuk hin thil ahung chang than Burma hi kum thong khat le zakwa le som ko le pasari khan Asia ni chhuah lei Asian member a an rak lu ve Asian rampol hi chole chhol naka ram thang chho ngai ngai an si tuluk he ani pe thlei nak pola khin an boi pa ngot na Gold War chan leo Soviet Union ake koi hlana khan chun India ni hin khochak lei hi arak hoin arak rot ballo khochak lei rampol zong ni hin USSR hoi tha a an ro cha a an rak chhon bialem lo simen se lo kum thong khat le zakwa le som ko le pakhat thok khan India Prime Minister Narasimha Rao hoi nak tanga look east policy kum thong hi le kum hlei li a ek east ti an thlen ti mi chu ral kap sham kalpi sham an rak thok India ni hin Asian rampol a hlein Indonesia Malaysia Singapore heti pol hi really in chole chhona kalpi khau ko na in mainland Southeast Asia lut tak tak ding chun lamdang hol a hau ti thei koram Burma chu ma chu lam lu nak chemle a hlei hlak si ti kha fiang te in a hu mi ase chun India chawza lung ami ter tu bik le an ro chammi pakhat chu India tlang chung tapung pol koram he an ramri I a ummi pol thek le thol ase hi ka thong ramri a hin naka tapung Mizo tapung Meitei tapung Assamese patung Assamese tapung Bodo tapung le adang tampi ni chol chak naka an man chem nak mun ase Bangladesh le India Burma ram thum aniri nak zone hi ri nak si le meithal a thli zuar nak mun pi ase India tlang chung mi an nak a hlat ruangah hin sau ngai theih le zo khen an si hna lo eiledin lam le sul le than chho naka an niam ngai ngai ri chawza policy asoi tu hna ni chun Asian rampol he ipe teri Burma chu lampi a mani ma chiti chun an than chho nak tok piak chu ani tit mi ase look is policy kalpi avun si hnu chun chu hla ni an lungput zong avun thlang ve cheu mau Burma a ra kap ni nol ngai nak an lak chunga hin tuluk he ani pe thlei nak affect mat ngai a lor zong an lor ngai ngai India rampong te a communist chawza ni bia le thongpang avun ngai ton mi le Burma ra kap general Paul he ani pe thlei ning le
an ram chungi than chonak phuni tuluk ni hunma avun ngai nak ni chun India hroi tu pol anom ter ti lowi chu ruanga ong sai su chi azang fa turam simhan se lo India ni hin Barmara ka phe ipe tlei nak atu avei civil chawza a hlan pi khan security infrastructure trade le military na a rian tron tri nak zaimazat rak ngai pi chang koral kap tat ma do le zong ni hin tuluk kut tang longi hi an rak du ziar lem lowi tuluk he I hoi kombu I India chon biak le rian tron tri chu an rak elve nai sai lowi an ma miak nak ding tuak chia in I chon biak le I ve nak an ngai pi peng ve kan ni Mizo le chin mi cha zonga sul lam angai ngai mi chu kum thong khat le zakua le som ko le pali I an min thut border trade agreement ramri nei kilometer hleiruk area I zalong te I so le wa kho nak kan ngai mi te na long tlai le situi tinbo I khol ton nak ding kaladan multi model transport project pina ri le ti dim karlam pi cho hei ti pol na hi kan thei mi min lang an silai da hi pina hin baramaram chunga hin tua chang mi le tua te lai ding mi le tua cho ma mi tam pi angai ri civil chawza affect mi dir chu sadu tha ngan bik simen se lo Burma tatma do le India ni hin zaimozat be thlainak an rak ngai chang cha a hin India External Affairs Ministry zong bechim ara ring ngai US UK le Europe ram dang bantuk kin fak takin amo chet ngam ri lo ram ri I kani pe thlainak le I her nak ruanga hin asining zo in I chir lo dingin chol chang ai tim Burma le Mizo na zo fa pol hi kan ma du ruang silovin ram ni a khuwa kan sa na chin mi ni general ong san tanga thongkhat zakua le somri pariat a pangrong agreement Burma a kani telve ti nak min an rak thut lewa kan ni Mizo belte chu Assam ram chungin India kan lut ve trio tiva chunga I don mi Bailey Bridge ki India le Burma international boundary chinchia nak siman se lo pile pu chanin ramri ngai angai lo mi mirang pen nak ni akan then bia ase trio chak le trio thlang ti in kan pi pu na kha rak I then man se lo ramdang foreign citizenship dang visa document adang ve kan ngai mi na hi kan du ruanga kan siam mi asilo chu cha tu ni tianga hin ramri lon I ilen kai le kan her kan chambau mi ihlam le I chowa na hi Delhi le Nepido ni hin sian lo anga lo chuliawa chun ataki ramri kham mi ruanga chun kan lungchung zonga ramri du sa in arak siam ve Mizoram zonga chin unaw na ni harnak antong theu ton political ning man lo ruanga mi ni nunnom nak du in ral azam to ni ma hi du thi mi thil asilo Mizo pol hi democracy ram leya kani ben cha kan van atha ngai thong khat le zakula somre por peace accord senin remde nak kan ngai India rama chathiama kan langi Human Development Index zonga tlangchung mi state in result thabik kan se kan inpa barmaram hi ram zalong ram thang chhole mi pi chawza nak si se lo ai miak chem ding zong kan sina technology ruanga chu hlan nak chun kan inpa ram kong na thlat le thei kani zom na koram kan thei ning le hu ning zong ai thleng ngai chang atu liao thong pang ṭhalo ruanga hin ra kap ni nam ne in mo fak tukin tu to sul na se lo kan unaw chin mi na hi India chawza ni hin specialin avun zo hlei lai lowi
Mizoram chawza NGO le mipi ni kan rakzo a hawlai Delhi le zonga hin refugee sinak man ngai hua Halloween UNHCR himnak tanga khwa asami zangfak zeimazat an umi nai tuami Citizenship Amendment Act 2019 an pas miya khan Burma hi aitel lowi India ni hin adangin refugee law man angai phone lowi hiban tukkar laka andir mun a umcha hin Mizoram chawza zong ni hin tiplap nak tha theih Chin state le second region le kadangin ralzam mi khwalkonga champhai sai ha le longtlai na a felfai te in rakzo khen le rakdon kha athai Delhi le chawza zong hi konga chhot biak zong her ngai lai Laimi minung thong zai mazat khwa asa leo mi zong an ram lei tlun angam ri lo mi le atri mi zong thil dang ruang zonga an umna khwa le sang chiao ni theih thiam nak ngan pi ngai zong abi pi tuk lai murka pi na OMA khrifa bu sang chung khwa boi na zong ni atu leo hi zo khen chana si ti thei bu in Laimi sanga Mizorama phanding a umlo ti mi anlang ternak atakin herlai atu thila chang mi ruanga hin India le Burma I pe thlainak hi chutipi chun aidang hlein airok hleilai lowi than chhonak le I pe thlainak chole chhol naka security a thil ri I chok konga harnak tampi aphak lo zoom usilo Rambi ka akum rafai bak Burma politik ithennak ni achua pi mi pi ni democracy sulam anvun tep nu hin kani pe thlainak ka thei pa thangai angai mani India le Burma rammi sinak phung le lam ni kan trem ton man se lo lam a mi po holi achia chem ding zong ton kho ase kan u naw le cha a din nak nuam ithum nak nuam sidingi kan rak I on hi abepi bik mi si khavial kha V Lalmalsawmi Center for Indo Pacific Studies JNU New Delhi ni ṭialmi ase